الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حواس خينيا علماء خينيا أبوتي تينيا خديرا خدبرتوتا فأولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eega salaamtaa na jalaa deebistanii baga Rabbiin guyyaa irraan tanaa guyyaadhaa eebbisaa quraanaa eebbisaa aqiidaa eebbisaa ahkaamaa akkasumatti eebbisaa masgiidaa baga Rabbi guyyaa kanaan anaas isinis gahee मैं हुंदुम्मान केन्या हूँ तराता का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हवासा केन्या एगर बीगलता गलचिने अद्दुन्यान गबाब दूडा अद्दुन्या तनगुया रादे मुते नुम्बेनु अर्रा अद्दुन्याला बोरो आखिरा الدنيا تنا غياني في دويدة تشي خنا غبار راديم نمبينو علماء الإسلام أكيجان عاقل نماز چون بيخا نماز چون غمنا نماز چون حيو نماز چون نما وافر بيخو توقفا ايسر رائن دفه اني امتا मुरासा दुरा मालीन तुरे नमे इफ़क़रातू जान लमदा एइसान दुफे सदेइसा मालिफीन दुफे अफ्रेइसा एइसतीन देमा नमनी गाफी अफ्रान कना इफीन एइसे देबिसा योनी फे अद्दुन्या गुब्बती इफी गोडे guyyaa qiyaamaadha qormaanni isaalleen isarra laafaa jechu ergamaan keenyaas hadiisa hasan keeysatti hadiisa albaaniin hasan godhe keeysatti hasan hujjaan isaan godhama alkayyisu man daana nafsahu wa amila limaa ba'da almawti wal'aajizu man atba'a nafsahu hawaahu wa tamanna ala allahi lamaniyya رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني عاقل نما نبي محمدين برخمة كافي دبا أفوري في أفرتمي تربة درهم عاقل نما جتون نموم إرغمان كينيا أبلون كن عاقل جيني غيا سني مجتو غمنا نما جتون نما روحي إسا قراته ani khalee maaliin dalage amma guyyaan irraa guyyaa isniinaati guyyaa khaleedhaa guyyaa alahadaa keeysa nama maaliin dalage jee if qoratuutu aaqila namaa jaama aaqila namaa jechuun ramadaanni amma bultii kudhan hin geenyu takkaa'uu bultii kudhanii haa jennu ramadaanni dhufe nama ramadaana dabreefi رمضان أزدي مخنا جدودي قرآن حقامي كام بوسي جي نما يفقرات هايو نما كزيني في جان دلقا قلمي إسا نما أكنت هدودوبة دي بي يفقراتو تو غمنا نما جاما جتو علماء الإسلام دوبا مال جان آقل نما جتون هايو نما جتون نما وافر بيخو نما وافر يفقراتو جتو توقفا ايسرائين دفه نتي نمني اما مسجد خنا خيست ارغمو امتا دبتا كدرا الدنيا تنا غبان جرو امتا دبتا كبودا اماز الدنيا تنا غبا جراچو فين ديمنو ارغمان كينيا حديث صحيح خيست اعمار امتي ما بين 60 و 70 عمرين أمتا خيا أمتا جاهتم أمتا ترباتم جاء رسولي
nuti amata dhibbata ka booda amata dhibbata ka dura nu kanaa miti warri addunyaa tana gubbaa jiraatee dabre eenyu jiraatee dabre jennaan abbootii teenya anaanayyuu keenya isaaniitu duyda dachee kana gubbaa jiraatee addunyaa gubbaa irraa kute akkuma isaan addunyaa gubbaa jiraatanitti nutis rabbi carraa nuu godhee amata dhibbata ka booda warra akhiraa jaamnaa jechu addunyaa dheereessinee ilaaluun qabnu hawaasa keenya Ali ibn Abi Talib Bukhari keessa maal jedhe irtahalati dunya mudbiratan addunyaan fe'ina isii guuttattee duyda galtee kuttee je Aliyin wartahalati al-akhiratu muqbilatan addunyaanis fe'ina isii guuttattee fuula as garagaltee ولكل واحد منهما بنون إسال لچو إلمان الدان قبني جاليين الدنيا إلمان خوبا قبض إلمان الدنيا جاني أكسمتي آخران إلمان خوبا قبض إلمان آخرا جاني فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إهيج علي بن أبي طالب إلمان آخراتها ilmaan addunyaan tayinaadha ilmaan qoonqoo waanuma nyaatu waanuma dhugu waanuma uffatu mana keessa galu yaadu ummata sanin tayinaadha jee Aliyin yoo gurra qalbii qabuun dhageeyfate dhaamsi Aliyin guyyaa san dubbate jecha kana Ali ibn Abi Talib Bukhari keessa dubbate al-yawma amalun guyyaa addunyaadha kana hujiidhaa jira qormaan nin jiru akhiraa immoo qormaataa jira hujiin hin jirtu ilmi namaa akhiraadhatti waan addunyaa tana gubbaa daleeyde gaarii taatuus hamtuu taatuus hoggaa addunyaa tana gubbaa irraa deemte wanni goda jallaa san keessa si bohaarsu dalagaateeti namni hoggaanii fi addunyaa tana gubbaa irraa deemee laadii keessa gakkaayan adoonii fi warri awwaalesan ichirraa garan galle maalirraa gaafatama namni man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyyuka wamaa zaa taqulu fi haadha arrajul rabbiin kee eenyu amantiin tee maali nabiyyiin kee eenyu gurbaa kana isa kanaan eenyu jetta suuraa nabi Muhammad fidanii wamaa zaa taqulu fi haadha arrajul nabi isa kana eenyu jettaani isa kana ni beeytaay qabrii keessa namni kana gaafatama tokko warra salafaa kijaan namni hoggaanii bilaadii keessa gaseene hin gaafatamu maalirraa fuutee ilmaan meeqa qabda tadhalaadhaatis hin gaafatamtu heerumtee ilmaan meeqa dhaltee amatatti oomisha meeqa galchita kana bira dabri qabxii meeqa fiddee yuunivarsiitii keessatti qabxii meeqa fiddee doktorummaa irraan gaafatamtu injineerummaa irraan gaafatamtu asiin karaan hin jiru akkasitti hawaasa keenya mee nama akhiraa isaatiif carraaqqatu rabbi nu haa godhu harka banaa amiin jaa harka banime nama akhiraa isaatiif dalagatu rabbi nu haa godhu nama addunyaa isaarra akhiraa isaa tolfatu rabbi nu haa godhu nama addunyaa isaarra akhiraa isaa carraaqqate rabbi nu haa godhu ergamaan hadiisa sahih keessa maal jaa laa tazuula qadama abdin hirphi gabrichaa hin sossootu guyyaa qiyaamaadha amma nu kun hundi guyyaa qiyaamaadha miilli keenya dirree qiyaamaa keessaa sossoo'uun taa'u hangam takkatti jennaan hanga waa afur irraa gaafatamutti awwalan an umrihi fiimaa afnaahu umrii tee maal keessa fixxe umrii dhagizeenii fi ja'an sakandiin umrii daqiiqaan umrii sa'aan daqiiqaa 60 umrii guyyaan umrii halkan umrii torbaan umrii baatiin umrii amanni baatii 12 umrii
adoo malaayikaa si wakkalee malaayikaan sin gaafanne umrii ta'e sakandii irraa gaafatamuu teeysa akkasumatti daqiiqaa irraa gaafatamuu teeysa maal keessa fixxee yoo feesbuukaan laaltees yoo tiiktookiin laaltees yoo sakandii san keessa nama hamattees hijibdees nama walit dirtees waan keessa daleyde takka takka gaafatamuu teeysa umrii dhagizeenii fi ja'an sakandii irraa kaati daqiiqaa fudhatti guyyaa fudhatti halkan fudhatti torbaana fudhatti baatii fudhatti amata fudhatti ibnul qayyimul jawziin akki jee namni yoo sakandii isaan kabanye namni sakandii isaan kabanye daqiiqaa isaa kabajuu hin danda'u namni daqiiqaa isaa kabajuu dadhabnaan sa'a isaatu isa duraa badaa namni sa'a isaa balleeysinaan guyyaa isaatu isa duraa badaa namni guyyaa balleeysinaan halkan isaatu isa duraa badaa namni yoo halkanii guyyaa balleeyse torbaana balleeysaa namni torbaana balleeysinaan baatii balleeyse namni baatii balleeysinaan amata baatii 12 balleeyse namni amata baatii 12 balleeyse umrii isaa balleeyse umrii tee balleeysinaan ati badde ati bannaan eessa deeyte jahannam deeyte je doktorrin dhalatu aalimnin dhalatu sunnaa rabbiitii miti kuni guyyaan keessa doktoraa dhalata jaan addunyaa tanarra hin jiru يقول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جراها دتيزني خيس ربي نسم بازا إسني واتكم بيني نمني هقا درا دلتو واتكم بيه شيئا جدون نكرة في سياق النفي والرسولا كنجان فتعم umuma qabdi waa takka namni hoggaa garaa haadhaatii dhalatu waa takka hin beeku a baa caa hin beeku alif baa taa hin beeku samii hin beeku dachii hin beeku maqaa haadhaan beeku maqaa abbaan beeku maqaa isaan beeku inni maqaa hin qabu namni hoggaa dura dhalatu maqaa qaba hin qabu namni hoggaanii fi dura dhalatu isaa waa takka hin beeyne addunyaa tanarra gad dhalata adootuma deemuuti akka yeroo isaa godhu tahee kaan doktora tahee ichi behe kaan firofeessara tahee ichi behe kaan muftii tahee kaan aalima tahee kaan kaarii tahee kaan shifeera tahee kaan raddaatii tahee kaan dachii qoqora fakullu naasi bihasabihi namuu akka yeroo isaa godhete haasoyni kiyyan galuu naaf fakkaata ni gala wallahi rabbii isin haa galchu hawaasa keenya rabbii isin haa galchu nama himmaa dheertuu qabu yaada dheeraa qabu addunyaa tanaafiin aalama kanaafiin fakkeenya ta'a nama jiru rabbi si haa godhu aamiin nama sa'a isaa kabajee daqiiqaa isaa kabajee aalama fayyadu rabbi si haa godhu ulamaan islaamaa akki ja'an biqadri ilkaddi tuktasabu lmacaali hanguma laffaatu olaantummaan si oomishamti waman xalaba alulaa sahira layaali namni olaantummaa barbaadu halkan qaaxiraa bula adoo waa dubbisu adoo waa katabu adoo waa caqasu akkasii yeroo ta'e tana jijjiirtee nama biraa taatee ichi ba'uu dandeeysaa jechuudha hanga gandi feesbuuka laaltee hanga namni tiiktook laaltee hanga namni tiivii eegu tiivii eeydee hanga namni hijibu gandaa wajji hijibdee nama biraa ta'uun mustahiili akkamitti nama biraa ta'uu dandeeysa jennaan guyyaa keessaa guyyaa baasu halkan keessaa halkan baasu yeroo namni maalaa yaaniidhaaf shaakalamu ati nama waa dubbisu nama qara'u nama dhageeffatu hoggaa taate nama biraa tokko taate ichi baataa jechuudha
yeroo teenya nama sa'a isaa kabajee yeroo isaa kabajee jijjiirama fidu hawaasa keenya rabbi nu haa godhu. Hawaasa tokko akkanumatti wannummaan inni nyaatu qoftiin isa yaachistu, wannummaan inni dhugu qoftiin isa yaachistu, hagartee gurra ilmii hin qabne hawaasa akkasii rabbi nu hin godhin. Gurri kuni gurra ilmii, gurra nyaataa, gurra gartee qoonqoo akkanatti addaan jira. Akkuma sheeyni keenyaa sheelii Maammoo Jaanii ni du'e gabarticha ooyiruun toltee fiiti je siree bishingaadhaa siree akkanatti walitti caasanii shimbirroo irraa eega je siree tana gubbaa taa'eeti midhaan kana boolla meeqa naa tahaa xaana meeqa tahaa khanaas akkanaan godha khanaas akkanaan godha jee isaa akkanatti mataa keessaa haasa'uu jiru darastichi kitaaba rabbii malee hin beeyne karaan dallaya ooyiruu duuba baasa gabarticha kana ooyiruu gubbatti ol arkeetuma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jeen gabartichi waani gurra salaamtaan qabneef ooyiruun tun asiin gaxanumaa salaamtaa itti deebisiyya salaamtaa taraa lamadaa itti deebisii namtichi yoo taraa duraan dhagayin lamada itti deebisiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jeen ooyiruu tiyya tooliifaadha tolan arkinii lamaa miireen sadeeysaa itti deebise ammaas darastichinis jabaadha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jeen warra nyaatu nu haa godhu jeenninis darastichi maal murteeyfate je darastichi wanni inni murteeyfate namtichi gurra salaamtaan qabu gurri kun gurra salaamtaa jira gurra ilmii jira gurra qoonqoo jira gurra nyaata malee waa takka hin dhageenye siinoo makiinaa jaarraa majruur wali qaxxalaa kana shokomsaa isaa ziizii isaa kan dhageenye sheeyni keenyaas bashoon shokomsaa hantuutaa numa dhageeysiye akkasitti hawaasa keenya gurra ilmii rabbi nu haa godhu aamiin jaa rabbi nu haa godhu tokkoffatti ilmi namaa umrii irraa gaafatamaa lamada wanni namni irraa gaafatamu qabeenya eeysaa fiddee eeysa baastee sadeeysa beekumsa kana hoggaanii fi barattee irraa gaafatamte itti daleeydee ittiin daleeynee afreeysa ilmi namaa wanni inni irraa gaafatamu qaama isaati qaama kana tokko tokkotti ija tana kophaa irraa gaafatamte waan jismihi fiimaa ablaahu qaama isaa kana waan keeysa fite ija maaliin eeyte gurra maaliin caqaste arraba maaliin dubbatte harka maaliin qabatte miila kana hunda takka takka namni gaafatamuu ta'a guyyaan arraan tanaa addunyaadha guyyaadha keeysattiif qorannee aakhiraa saniif qophoynu nama aakhiraa saniif qophaa'u rabbi nu haa godhu rabbi nu haa godhu nama aakhiraa isaa tolfatu rabbi nu haa godhu nama goda jallaa san keeysatti deebisaa gaarii addunyaa irratti quraanaa wajji jiraachuudhaan rabbii deebisaa gaarii afaan kaa'e rabbi nu haa godhu nama akkasiisan rabbi nu haa godhu addunyaan imaltuudha imaltuu keeysaa deemuu teenyu ibnul qayyimul jawziin ilmi namaa amna sadi dabreeje amna sadi gurguddoodhaatu fuula isaa dura jiraa jaan amniti sadeen fuula namaa dura jirtu tami jennaan namni hoggaa addunyaa tana gubbaarraa deeme qabrii keeysatti awwaalama goda jallaa san keeysa gizee awwaalame akkumaan reefu jee rabbi irraa gaafatama rabbi asif barta amantii irraa gaafatamta amantii asif barta akkasumatti ammaas nabi muhammad irraa gaafatamta nabi muhammad asif barta barsiisaan qabrii keeysa jiru barsiisaan eeysa jira jennaan addunyumarra jira asuma barataa jechu imaltuun lammeeysaadha qabrii irraa namni ka'uuta garam
gara dirree shaamitti ilmi namaa kun hundi wali qabamuu ta'a. Ichi booda immaa ilal jannaa wa immaa ilal naar. Wanni guyyaa san aakhiraatti si fayyadu maali jennaan quraanuma irraan tana qara'uu jirtu kana aqiidaa irra barachaa jirtu kana akkasumatti akaama irra barachaa jirtu kanaatu aakhiraatti si fayyada. Nama harka mirgaatiin amantii isaa qabatee aalama fayyaduudhaaf qophaa'u rabbii isinaa godhu. Hawaasa keenya akkas rabbii isinaa godhu. Sheekan hedduutu na duubaas jira. Wanni niin jechuu barbaade gara xumura irratti sheeka keenya baabaa keenya sheemaa maxarrooyilee abbaa sheek Abdunaasir bu'aan hawaasa kanaa hundi an akkiniin itti amanu jechuu akka nama tokkotti akkiniin itti amanu bu'aan masgiida kanaa jaarmeyni masgiida kanaa bu'aa sheeka keenya sheemaa maxarrooyilee jeetiin itti amana. Maaliif jennaan barataa isaanii isin kunoo hawaasni kun hundinuu sheeyni akaakoodha isinii ta'a. Ilma gaarii nuu leenjiseeti akkanatti biyya teenya keessatti ilma gaarii nuu leenjisee amata 10 meeqa dura gaafa sheeyni keenya Sheek Abdunaasir sheeka bira jiruun beeka gaafa isaan bira baratan Sheek Maamad Arrooyilee yeroo san keessatti isaanuun beeku bu'aan kun hundinuu firiin tun hundinuu firii eenyuti jennaan firii sheeka keenya Sheek Maamad Arrooyileeti. Abbaa keenyaan nu dhufe nama guddaan nu dhufe akkasitti akka gaarii caqasnee sheeyni hoggaa ol kee usaas isiniin jechuun qabu akkanumatti isinuu ni beeytan warra caljee dhageeffatu rabbi isinaa godhu. Barattoota keenyaa kanuma akka Abdulbaasit faa barataa kiyya khabiraatis ni jira hedduutu as keessa jira kana hundaa'u namni dalagee insha Allahu ta'ala sheeka keenya Sheek Maamad Arrooyileeti jeetii yaada akkasitti ani sagantaa tiyyaasuma irratti gabaabsa sheekan hedduudhaatu na duuba jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.